U današnjem videu Limontus, odnosno Emarts, igra Fortnite. Yeah! Dobrodošli ljudi u moj video. Kao što znate, ovo igram isključivo preko mog naloga, preko Nintenda, ali ovo igram na PC-u, ne na Nintendo Switchu. I kao što vidite, ne snimam na mom glavnom nalogu jer su mi isključili partnerski program za zaradu. I zbog toga što nisam poštovao sve propise za partnerski program i isključili su mi. Ali zato sam odlučio da snimam na mom starom nalogu jer ću tako u budućnosti da zaradim. Tako da ne dugo pričamo, hajde da se bacimo na posao. Mogli ste da vidite u starijem videu da nisam imao nijedan skin sve do sada, nego sam igrao kao NPC. I nažalost, video mi je obrisan zbog autorskog prava i zbog slabog pregleda. A mogli ste da se sećate da sam igrao Fortnite na starom akauntu i da mi je rezolucija bila mnogo slaba. Kao što vidite, ovo su sada moji novi skinovi što sad igram, ali meni se sviđa ovaj skin što sam sada dobio za giveaway, na primjer. Hajde da se bacimo na battle. Dobro ljudi, sada biramo gdje ću ja sada da skočim, na koje mesto, jer ne igram sad ranked, nego sada igram u običnom royalu, ali u sljedećem klipu ćete vidjeti da ću ja igrati ranked. I sada da biram gdje ću da skočim, ajde da skočim ovdje. Samo se nadam da neće izaći nijedan lik i da me skroz jebe. Pikeksovao sam ga, zato što mnogi muškarci nose ove ženske skinove da bi izgledali elegantno. Treba mi samo shield. Sve to popi. Skači. To mi treba. Samo da je još jedan chest da nađem sad. Hoću, to mi se sviđa. Ovo mogu da izbacim. I da pokupim ovu suvernicu. To. Sada hoću da lovim likove, da nađem nekog nuba, a da ga isprebijam skroz. Nađem ga. Moj si. Dobre. Mašala to. To. Pa tako je, treba mi ovaj katapult. Dobro, sad me pratioče, moraš ti da me pratiš sad. Dok ja pucam i ako dođe neki lik, ti moraš da me obavesiš. Važi? Dobro. Sada mi... Dobro si me sada shvatila.
Ajde. Bude negde. Skači. Skači. Mora da bude neki likovi ovdje. Tu je, još jedan. Ovo me ne zanima, mogu ja da skipam. Jednostavno, ako ja nešto snimam, oni se kriju. Neverovatno, nema to smisla. Ja sad palim u ova kola. Gaz, 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 gaz. Vezano se. Skupao sam se, nema veze. Nema ništa. Ovo je prazno. Dođi pokupi. Dobre. Eto ti da, ne možeš mene da pobediš. Legendary. Evo ga. Dobre, idemo bre, što su mogli. Dobre. Još jedan gotov. Super. Daj, nađi nešto. Tu si. Jebe mater. Bio sam tako blizu. Samo što da svatim na drugu lokaciju i da me likovi ne sjebu skroz. Znam, opet mali FPS. A to sam isto primijetio. Evo, vidiš likovi gdje će da sletu. Imaju da sletu ovo. Dobre. To. Sve to kupi. Nećeš ti da me zajebeš ti... Nećeš da me zajebeš ti igraču. Izvinite zbog neke gramatike. Što je nema veze s vezom, ali sve je u redu. Ajmo ovo da pokupim. A ovo mi ne treba.
Šta će mi više shotgun, imam... Šta će mi više shotgun, imam već, izvinite zbog prekida. Mogli ste da vidite u zadnjem videu da nisam uopšte pričao u mom starom Fortnite klipu, ali zapravo sada pričam. I bilo me strah da pričam i onda gotovo. Završena priča. Nećeš. Koliko ima ovih likova? Koliko ima ovih likova? O, neće da mi jebiš. Jebem, znate, ne mogu nikakav normalni game da pobedim od ovoga. Ajde, letim ovdje više, da završim ovo više i da ne gledam ovo. A u stvari hoću da gledam, nego samo hoću da budem bolji. Molim se. Da pokupim brzo ovaj chest, da me ne bi uhvatili. Dolazi neko. Treba će mi ovo, a za svaki slučaj ako mi neko udari pre. Mislim ako me neko upuca me greška. Hilaj se brzo. Sad ćemo da vidimo ko će biti sljedeći. Samo moram biti pažljiv da mi krenu pred. Samo ovo da izgradim neki toren. Komentarima koje baš promenimo neki iz Fortnite-a. Da to isto završimo i da ne pojede zona. Jao, sunce ti jebe. Sunce ti jebe i vidiš da me puca.
Aha. Hoće da me pojede. Nemam više ni helta više, ali morat ću da se više heltujem. Izvinite zbog gramatike još jednom, zato što ne znam šta pričam uopšte. Mislite da sam ja neki nepismeni, ali i to je isto problem i još moj govor je isto problem. I tako da moram isto da pripravim da bi isto normalno pričao. Skači, 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 skači. Šta će mi to kada mogu ovaj... Još 7 likova i ne mogu da završim. Likovi. Možda se ovdje nalazi. Evo ih. Završim to uopšte. Jeste bre. Izgleda da sam ovdje bio pre. Mislim da sam pre bio ovdje. O, još 3 likova. Ne. A jebi ga, 3. mjesto. Barem sam bio dobar, a sad ćemo da vidimo koliko sam rank zaradio. Ne, sad ćemo da budemo silver. To je to. Silver prvi, braćo. Tako je se to radi, tako se igra Fortnite. Dobro, igrat ćemo još jednu igru i onda poslije završavamo za ovaj video. Tako da, možda ćemo biti bolji, a možda ćemo i pre završavati, ako me neko ne ubije pre. Sada ćemo birati gdje ćemo srećemo, ne ovdje. Ovo je previše opasno. Ajde ovdje. Ajde barem ovdje. Ni naravno slave pjes. Ajde da se bacimo na video. Sve to prikupi.
Još jedan loot da pokupim. A few moments later. Tako je bre, idemo. Samo mi ne treba. Da nađemo još neke druge likove. Možda će da bude bolje nego pre. Veli ga mi ponađeno. Sad, nadam se da si noob, brate. A moram da nađem neka kola da bežim odavde, ovdje imam mnogo likova. A few inches later. Ajde, uhvati. Dobro, uhvatio sam, idemo. Vozimo se balonom. Čekaj malo, ovo ide ka zoni. On skače. Skače odavde, ovdje ne valja. Još jednom. Sad. Sad. A, moram da palim odavde. Evo ga. No. Nešto mi šava šumi. Neko je razbacao sve ovo i rastorio. Kakvi su ti ovi igrači, neki kidare sve. Stvarno profesionalac. Ne. Jao, kako me puca. Iz daleka. Znao sam. Jao. Ovi su ti kao nevidljivi.
nešto ovdje. Se približava sada, ćemo da vidimo ko će to biti, da li će biti profesionalci ili neko drugi. Ovo ništa. Evo ga. Jedan lik se približava. Morat ću ovdje da se čekam nekoliko minuta da se igrači ne skrivaju skroz. One eternity later. Sad je kada je to prošlo, jedan se približava. Četvrto mjesto sad gore nego je pre. Dobro, sada rang da vidimo da sam pao. Sada sam silver drugi. Nije loše. Za malo. Pa to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, bacite like i subscribe za drugi deo, tako da i želim vam svima srećnu novu godinu i Božić i